Kurumzari, Times of Manipur TOMTV The Morning Talk Raising the Voice Miyang Tabi Bisingbu Taram Loksari. Ngasi impan na phong liba tongan mapawsi singda kari kara mapawsing na maruyo pawsing ulibi haibadu miyang punna kangmin na bitanjadu ahan mo logjage. Ngasi impan na phong liba pawsi singi manungda lamjingba Times ta nipu mapal suba stehud degi thoram pangthokre mapan na thadok pangamdrabasu ishagi konanaba phawbudi pothok puthokpa tangai phade haibasi minister wafam ahan bada ko torga phongi makha tarakpa singda Manipur, Arunachal Pradesh Autonomous Council ani semlaba yai he pawmu yaure atopa pawna Sham Kumar disqualification sayol madi gi manungda thabak sapsana paikhatnaba Supreme Court na khangal lakhre he pawsna khoi makokta yawba pawsing ore aduga makhata ga pawsingda ukhulda masak khangdaba laina na miwi ani senkhre ani lai kanari Janims mass casual lip longnabi sem shakre police officer amada pamdaba thong chathiki haiba Assam Rifles na yakhidre Senava AR Personnel Police ta sinanaba khang lakre haiba sem haiba pawsna khoi lamjingba Times ki han malamai da phungba adugumlama mapung oiba pawsing oidi naharol thongdang pawsedana Manipur na chawkhat khongthang da khumang jangsin da changsilli mapalom dagi depel tawduna tawba purakpa yari makhai tokna hotna se aba chief minister yawafam hoi court tawra phongi ato pawsing da minister Sham Kumar gi disqualification case sayol mari gi manungda loisinaba Sina Assembly Speaker the Kangan Kre have a pause was yaure at all pausing CBI na Prosecution Sanction Tagala Kibadagi Paukum Pirk Naba Kanga Lakre Manipugi CEO Singa Unakre Kasom Pungter Village da Lion Kungdaba Lena Sandropodi Miu Ani Shire have a pause na now Todang Pungo pausing already Ado Makata Rakpada Huyelan Pausidana ATM fraud tawduna lanai account gi sen huran gang kupu ama Manipur da leire ha paw ma yawre adu makhata ga paw singda minister Sham Kumar disqualification case speaker da sayol mari gi manungda laikhai ta thok no khang lakre ha paw sna an bo ri adu makhata ga paw singda Manipur gi naga ta pham singda autonomous council sem lagani nupi IPS officer amana mahak pu molest tawkhre ha wafam AR na yakhidre layong khang da laina na khara somda angang yawna ani sire ha paw sna Huyelan Paugi, Hoi Hanba Piece Yawa Pausing Wadi, Iripak Pausidana, Manipur Stehut Punkiba, Nipumapal Subatorum Pang Tokre, Miyangi Apam Tabak to Ontopa, Lengaki Matoni, hey. Do Makata Pausinda, MLA Sam Kumari disqualification case, they will Marimung the Loshino Kangal Lacre, MLA Turkey case, Ta Hungimung the Loshilu. MP Rangi, Warol, Mahiro Loop Toruk condemned Torukni have Pausing Sna, Apo Iripak Pausigi, Hanmalai the Pung Pausing Wadi. Sana Laibak Pausidana Minister T.A. Sham Kumar Masata Supreme Court Tangalakba disqualification case while Lauk Tokre, say will Mari Vadunda, Philip Lona Speaker the Kangan Lacre, Emily Tereki Marabak Tamungamdri have paused the banner hairline order. Adu Makata Paus in the Atai State Singer Yang never the Manipur Toy and Nope Tray, have a chip missing Wapam Court of Fongi, Nupi IPS officer the old neighbor Lakide, AR have Pamus Yaure, Adu Manipur CSO Kerry losing Missing Mipago Unakre have pausna. Sana Lebaki Hanmalamai the Pumba Muru pausing oily. Ponapam Pausidana, Sham Kumar disqualification gi Sayul Ama, while Sayul Amagimanunda, Supreme Court na Speaker the Kangal Lacre. Naga Ekot, Arunachal Namasung Manipur Autonomous Council Ani Semgodori. IPS officer molest Towers Yanaba AI Pasuni Matata Legan Eshel Lakani Minister. Ranjan Asumba Udava Miyamgi Yaknava, all over Mishakni Akshu. Amadi atau pausinda nipu mapal suba stehud degi thoram pangthokre kaibul lamjau the heritage site segwanaba center lupa koti nipu ga taruk pek le chief minister AI gi thong luk ya ring do phongdorok di pausna akoi pongpham pausi gi ahan malamai da phong pausing ori sangai expression na MLA Sham Kumar disqualification case Supreme Court na speaker da chayol mari gi matam thakre ha pausi na ahan moire atau pausingda Amit Shah Sangshiningba Kongang Sangshilo CAA Handok Loy have our Pomosu Pongli, Adua Kaibul Lamjau Heritage Park, Segwalagani CM, Lion Kungda Lenana, Ani Shire, Myanmar, India Masa, Ani Sinara Cre, I have a pause now, Sangai Express, you had a pause in Ori, Adua, Loshilakpada, Ichen Express, Manipur, stay with Punkini Puga, Nepal Subakumol, Toram, State Kitak, the Pangtokre, Kaibul Lamjau, Yellow Missing, Puru, Kudimaki, traditional Hut Sanabalupa Guru, Nipu, Trukai, Tona cabin and a Yare. Chief Minister, I have a power way there, Ado pausing the SDPO, Anupami Wafam, Miambulana, Laming the Bodabani AR, have a power Yore. Nagapis Echo Center, na Manipur, Arunachal Autonomous Council, any Tamna Honari, have power Yori, Ado pausing the opposition gate.
protest mawa lode CA handok loi Amit Shah ayo paw mo sure adu atopda manga suba Manipur state women's polo tournament loisin khe he paw asina koi Ichen Express ta koi Ichen Express ki han malamai da phongba paw sing oini ngasi asigum laba Imphal da phongli paw se singi baru paw sing khar khana nabi da mai kai khumna jaraba koi senior retired SP P SONAMANI koi studio election no leibire ahli bungo su taram nok seri chathag cheri wong ngasi Imphal da phongli paw se sing ayama da koi ngarang studio degi thor pangthokhiba amasung minister Sam Kumar gi koi disqualification case wafam amasung naga eko ki wafam sing koi mapung oina hariba khabar sing ayama da koi ahan lamai da paw sing oini hayo paw sing du koi Manipur na koi nipu ga ma palak suba koi state pangthoki thorom ngarang pang state na silaga pangthokhiba thorom du ahan boi lokha jarabada hariba thorom nu pungphana pangthokre do thorom du sok ya ki ba koi chief minister NB na phongdokhi wafam sing ekoi na pallabada ekoi miram dagi mi pan tang ge hini thado kan da ekoi subu no mokal lagi sagi pothok puthoga ekoi sinaba korana ba khona na ba koi punna phona mi ne se ba chief minister na appeal tawki aduga yam nungai ba afa paw ma ha ga de kaibul lamjau da koi yelawi phurup khuduma ki koi traditional hat sana ba koi kevin na lupa ku nipu go tok amusu kai thok le ka thok na bu ya pi he paw sni haiba chief minister phongdokhi wafam sing adu kamai to yingli bi age yam chomma jani chief minister haiba points yam na maru oiba yam na achuma yam yauri akoina isana self reliance self sustainable isana matam amadi su ning tam lepak lening da mi gi lepak ti akoina mateng lodana koi hoi yam na tha khandan leram masu jai world gi yam chakulaba countries singa changdam na batan jada adubu akoina hone jabada akoi dum hingi akoi mai pak na koi ning tam lepak am urami adu idi ngasi akoina ati top state to or government of India da ayam mukoi gi maring manda akoina khut thamaga chatpai mahut cheshu pare chatpai mahut mini chingaga isana khar honaba isana akoina masi khar lepak ki chakut thorang to na ki skill akoi gi labor makhan leiba puna mangnai shana honorable akoi bu tambirabudi akoi se hingmang ngmuni masi yamna chakone masi yamna afaba kenoni masi ai yam thagachi masi akoi myam akoi tawgudamne haje akoi ni tawrise bharat sarkar ti chehi khuding ge budget ngairaga budget sig lakpa paisa singshara ngakto chakot thorang da ngakto na luni yendok pui bhabta tawre isagi akoi gi self reliance haibatu isana kari tawru phagdagi haiba se yangbu mamang di ima iben icha sangchina phi shadan khotna tawru kholaga akoi gi India da matamdu akoi akoi gi neighboring country or manina akoi gi lepak tagi tawruga export to ho yoromi oi chengcha khajikra leibom ho export to ho matang akoi mateng yoromi handicraft ki matang da utcrafts ki matang da makhan tawromi khajik tawrubisu akoi matamdu thabang mame ngasi di masi sum reverse oiba lakpa akoi demand me hanjelpa modernization gi yamna khudung chaba pangpa gadi mingode gi akoi mainland gi leiru bataba thau leiru bataba thum leiru bataba phi leiru bataba 99.99% singasi cha gi manungda almost all se ko mingode ta tangjaba akoi nijawi bhapta tare mase gi honorable chief minister hari 100% ai mase endorse tawjai adu bong ma khoi shamka ga na khoi minister pongdo khibe da khoi khoi kaibul lamjaw da khoi traditional heritage bak sana ba sedum kai thuruk pose chi aya ba su kabini logi sadi kai yeng ba ke apaji chi ju paje adu kaibul lamjaw gi se ayam matam da masi gi tamak ta haiba se yamna kuire masa in reality and practical na masa ko uba pami paisa di laane en khali mamang su sandra gi tamak ta 500 crore 600 crore masing na dar paisa sa lakh ki bani akoi loktak lake siga paisa se puraga ising manung da changhibra natna loktak ta lebe ima sina paisa mem sa igi darkar le hen loin ising de chinghandar man pun chakhar bar khangde kalai de pai gram khangde adu chokhat pa sum toguni haibese handi sarkar sena di kanang khangni khara thamo thoyak chang yaunam togani haina man paikhalei banina 46 crore gumba khare helak ton lai se bas kebul lamjau sig tawrukam ko sangai festival ka ado hongna togani haise yamna chakhutpa gi symptom ni adu mase reality ohen bi oja khone lening tanja da paliba sarkar lening da mase reality da utlaga mayam tong tu utpi adu mayam na tamje hauba haiba do param le horagni adu khoi se chaktok chagi bharat sarkar na khan bi o
si paliba sarkar thabak tawidana ngawa ngangmata nata thabak tawidana haibado akoi masi mangmangi su masi mapung phan biu haibe wat lenga ki mai kedi long thoi ba sengwa sagani hena puthuri bo pham sing asi ekoi ngang thok khibo loina ekoi thabak to implementation tawga miyam da pen ba miyam da uban mam sangi he basi lei exactly ado makha ta ko paw da koi minister Sam Kumar gi disqualification gi case ni ekoi hauji hauji koi chungsenari ba BJP gi lenga asida minister oina yoi bani ado mak congress party da gi MLA oina andro kendari karaga ko chungje lakhi bani ado hauji ki wari ba film sida congress party gi MLA ani na mak ki bathak da disqualification gi case ekoi tharakhi ba supreme court ki ngarang ta gi ba rai ama da zaywul mari gi manung da ekoi speaker na wai sab sa ware launa ba masung decision launa bi wa phom khagal lakpa laikre ado MLA taruk magi su tongang marai ba tam sungam je to MLA khara su leiri sidadi ekoi supreme court lawri ba decision sida adu ekoi songthok chungsin gi leiri ba sida khara hena farakadra na traga matung taroi da habagi wakhalon ni mena phongni do sidi kai mo leibi yebyo bharat ke संविधान दा judiciary ga diki akoi gi parliament ga akoi gi assembly ga leriba si check and balance habato animak amana ama thabak tubla amana ama thabak loi to bangak tan law se parliament na semi akoi gi enact tawi judiciary na thambi bisana balance to law so kar hangat khara wat para kadai da shoibe legi judiciary amu check and balance the loi na thambangak tan ngarang justice supreme court ki justice RF Narimanna man piribe bhartik ase man aduta sunatana sumain tawtana akoi speaker ne action se lorok tarbanina high court se chappa yaure high court se masi ki bhartik se tonganu pire adi supreme court ki justice amu tonganu direction haire moin hairi masi high court or amadi supreme court lakpai mahutta chief justice of high court ama not retired not the supreme court ke senior koi justice ama appoint to be sigumba case mayam lakpa koi chongtho ko chongche ki defection ki to ba kopisi ki tamaktam mase tonga tribunal ama thambina ba high dana supreme court na piri siam phajoi wani macha ma su ki tamakta nongta dire hai supreme court te hechar pai gumba rape macha rape tawkhri adu gi se case kayam lai huran ba macha am gi su he toruga supreme court ngasi noni nongthe paket pi SLP he thajan bai gumba supreme court se waru jane supreme court na piri but direction ase speaker da amurum dedi speaker ge power se kar hangal angba ma ki phamjiri ba pham se kar wanghat pa jani masi moina yam izzat tor pa jani congress no opposition ne dairi si yam mase koi harawi kholi yes justice pir pune hojik honorable speaker na mong da tha koi thamari si munung da mana masi gi decision se long na man verdict pirik na or man re logu do se supreme court no se yingi adru shoider me se pirkana khalli aduna adu tsnatana karimusi verdict piri be se asondige congress te ki chongjalakpa BJP de changchaliba present led government sarkar da mitre chongjali be se asina mkhoi tamuk te khar safagani ne khalli natra di moina muchat amuna jo to chehi manga dum langi ne chehi manga gi loramda gi nungdang du ne ai mohi lone suspend tore moche disqualify tore hai bitar di aditi artha yaudru wani adu speaker na muna yeng mata ka wori jengchen biu haiba asimte de khone thamjari adu ato pawmulo khusra da koi koi naga santi wari koi naga peace accord ki paw su koi paw chi ne yam loi phongnari anda ikui kui dinge manu khari ga mang da koi Nagaland gi governor su ori ba duga santi wari gi su interlocutor ori ba Aran Ravi ga koi Dimapur gi su ku ke dimag da leiba out post da koi ts mui bham su ma ki lusing kilo sam yang unakhi ba gi thodo leigre thodo to su koi wari khari sanar ga koi phongdok khi da ba pham ni adu ngasi di times now to report ta gi koi khabar sing da yauna ri koi Arunachal Pradesh amasung Manipur da koi autonomous council ani thamna ba koi wafam puthu bo yana ba bakti lai ta su thamna phonari amasung thabak paikhat ba hore ha ba paw sni ma phonari se sedi koi mamang lai tagi di koi du ma thabak sing to bu yaroi to bi ganu punna lai ganu lai na si kho se ba Manipur lenga ki appeal to la phu lai anakal amrom da kuki gi koi kuki sip council na su koi kai guma naga gi pi ba ta ga di kuki sing ju pi gi da ne ba phum si thangkal ga lai ri bani se ori ba film se di koi bar sakar lo pdf si kam ha yeng bya yengbiu mayam na khangnariba Manipur sarkar na su khangbiriba praja mayam da khara koi ut chai ba gumna tawre have se yam da da ai tara tre ne pang kunrak ai na phamje ba da phom da ai yam na ai haijagi manam di moina ri khoin haji sign tawna diri court se sign tawna diri discussion tawri kholi haibe se moi already sign taw ba se loi grabani
अमुकम हाइजेके मिटेरोन से खंग दो मी हम यारों मनी मणिपुर दा मरम दि खंग दो बनी ना साइंस से ऑलरेडी तोबल लोइना घर बनी अदुना शांति दी लेबम थोई असुमान ऑटोनोमस काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट मयाम सिंह से मणिपुर दा चिंग दे लेबे सिंह से मोने तालक बनी मोई फंगरे ऑलरेडी फंगरे है ना लोबियो हाइदन दा कोई अरुणाचल प्रदेश की न मोही न मुतो आंगरे अदुत नतन अते सो महंग खदुरी अदी हेन अचूब अमसु लोरकदोरी अखोइने मसे करी तोरकनी हाइबस क्यारकसु हाइगिरे अदुना मणिपुर सरकार मणिपुर प्रजा में अखोइ माइ मी तखोइ पांग बताबा मोइना अखोइबो नमथाक तौना थम्मी हाइबसे आई डेयर टू से अगेन एंड अगेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सु होम मिनिस्टर सु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सु इवन अखोइ गवर्नर रवि सु लोइ पुनमक मोइ लोइन ऑलरेडी लोइसनग्रबनी मणिपुर दगी सरुक कयारुम खाइदोकनी और अखोइगी करी हाइने कोई शासन पुगुदु लेंगा पुगुदु सिंगे पावर से 50% 70% से कक्थलगनी हाइबसे ऑलरेडी मसे कोनी स्पेकुलेशन तसु नते ngasi रियलिटी द लाबनी फोंगे बची सिंगे फागी नते लोइना लोइसलग फोंग मंगाक्तनी मरम मदुना मणिपुर सरकार ने करी तोबिगनी प्रजा मैम ने कोई येंगी प्रजा मैम अखोइ खंगदब दिनते लोइने खंगी मणिपुर सरकार लेंगा पुबिर मयाम पुनमक सेक्शन व्यू हजिक से खजिक खरक मतम लेरी अदु मतम दे यामने थेंगे हाइबे समते दे थमजरी अखोइ अदु मखा ताकबदा अखोइ याइपो पुलिस की एसडीपीओ अनुपम अखोइ इम्फान मोरे लंबी परिंग दे लेब खुदोंग थाबिदा फांगबा अखोइ तुएप एआगी पोस्ट की पर्सनल पीके पांदी कौबो मन हान अखोइ लम इम्फान मोरे दगी इम्फान हलपि लंबिदा ओट नेबे तवे मोलेस पाबो तवे ना अखोइ एसडीपीओ मसामो ना अखोइ पुलिस दा वाकत खिबा लेग्रे अदो वाकत अदुगी मखा बोन अखोइ मणिपुर चीफ मिनिस्टर अमसुंग डीजीपी ने सो अखोइ लखफम थोकवान यो फिल्म लखुकनी अदो ना वाफम फुंदोखरे सैलक सिदा ngarang se mo आईजीआर शॉर्ट की अखोइ प्रेस लिस्ट अमदा मु हाइदिबा अखोइ एसडीपीओ अनुपम दा अखोइ पर्सनल सिंग अदु ओट खिबा लेते केम तोगिब लेते मोलेस तोगिब लेते मागना लाना संदोकबो पाउनी हेबा अखोइ मोइगी सु प्रेस लिस्ट अमदा फोंगलोगा गसी पाउसे फोंगनरी हौजिक लेरी फिल्म सिदा दिक माइ येंबे हौजिक चथरिबा थोंग सिदा याम कन मोलेस मक तोम दोसु फ्रॉम डबल लेता गा सो कोई हाई डिसिप्लिन फोर्स त लेबा गांगतनी अदो मोइ मशन गी मरक से नबो लेफ प्रजासन हेन नुंगांग बम पोन बदि पोलब्रा दिखले सेदिक माइ थम्बिबिया यंगबियो असम रेफरल्स ए पैरामिलिट्री फोर्स ने मोइसे नाइदर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस नॉर पुलिस नॉर आर्मी मोसी पैरामिलिट्री फोर्स ने मोइसे आर्मी खंगदे और डिफेंस की एनी विंग खंगदे और पैरामिलिट्री फोर्स खंगदे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस खंगदे मोइसे मसा मतंत मखोइ गिसे कोर्ट ऑफ कंडक्ट तोंगान दिले अदुबु हजे तौनरिबसे रैंक टसल मदे कोई यूनिफॉर्म की खाकी का ग्रीन की टसल असे थोक तलाइबन ममांगे दिसु हजेसु थोकी गनी थोक से थोई होय अमदुने यूनिफॉर्म सेटबनिना माना कोई सिविस त चटप माय पर्टिकुलर माय टास्क अम मांगो दे सिनेरंग मनी मनम पुनम तो लोइना आसाम राइफल द हाइद या दे हेउल आसाम राइफल ने करिगम रेट म चटपदा मोय के मसागी मोय की करिगम प्लान म तौरगा क्लैंडेस्टाइन हैन कोई लोट ल तौदो या तो क्या द मोय मणिपुर सरकार द ताकपर ने ताकते ने को मदे माय के पैरामीटर म लेरी अदु मोय से मोय चेक तो हम थोई खोली अदु कनांग खंगनी नुपी इबेम सेना एसटीपीओ सेना माने आई जाऊं आई समाने आईपीएस ऑफिसर हमने थबक में चलू बनी आई सेने आई सिविल त लाक बनी सिविल में सिविल ड्रेस त लाक मोय चली बो थौ दो मोय यूनिफॉर्म सेट पे याद बनी ना चलो माय गी अमा माय असाइनमेंट म लेरंग बनी असम राइफल जो खरे खतंग दे यंगथो पिउ दे करिगो मन हायरम बता दे करू म हायरम दे बता दे मासुलाली तो करिगो म हायरम बता रबदी मत असम राइफल had no any command and control and stop the IPS officer. Na IPS ko wanate any police personal responsibility. Mas my assignment lo na tongan lo important naktani. Tawri ba some people doing a good job. See 400-500 crores ke koi phari ba kholi ba sana nungra drug mo se tawi kholi. Adu who is a khangna bagi yam darkar le. A better or greater koi coordination and understanding amal le bagi Assam Rifle as well as CPOs and Manipur Police, Manipur Prajaga, Nungshinaba Chanaba Naxanabagi Amadjam, Darkale. Mango the Nupim Chadu molestation, not the Romdu Tarasu, commotion, Amanami Indok engine Tobo Copa the Ashini. Yes, IPS officer is Union Public Service Commission, the Lakmani, very quick high fi civil servants Naktani, civil servants Naktani, Mudishakana woman, Lambi Tapo corporate in the corporation, who's a palm dinner. To whom should talk there? To Barawi.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯏꯆꯟ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯦꯁꯁꯨ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯕꯅꯤꯅ FIR ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯈꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ CBIꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯁꯦꯟꯋꯣꯡ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯏꯕꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯕꯤꯗꯅ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅ 12 ꯀꯨꯟꯒ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯇꯥꯒꯗꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯐ ꯇꯁꯜꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯑꯃ both sides I appeal even the police setup and the defense paramilitary force or defense any wing you will have to maintain the certain better coordination better understanding otherwise this kind of unfortunate and unpleasant incident will come up again and again and please douse the fire now haibido haji ko fire brigade toru mai mutaptabani seek apology and matter should be finished and wind up considerable in the PK Pandey haiba aduni it's a matter of the silly thing it can be subside right now before it becomes a volcano haiba some rifle is I must say I request tawjiga nupi micha amana asugyan maku molestation tawi kholi that to an IPS officer makadung so hire ikai wani my position am lady bane much better nomodi DGP orakani maybe much higher than special director IB orakani director IB orakani very high profile ngaktani mi laktari ni pan thabadi mi yanghe mi humbung ko ten phangi wese aduna both should come forward it and try to douse the fire under the leadership of the honorable chief minister both the south ki IG and as well as police ki ko DGP sahab ko Faminaraga, Lucian Shim, Manaka Lucian Pagani. Only one word, sorry, Karigmaina Ashobi Yogro, saving Akpu. That one word is good enough to douse the fire at Tamjage. Hoi, security force lay punamok na gyan taminadagadi akoy asam rifle ni mai kay hill people's ki friend ni hana hoi sauna hok se wala yoni ala mo khoi su adi Manipur police ki mai kay digi su punamok asina akoy yam phajna chatmina ta agadi people sing su nungai pu koni mokoi besen gi marakta tansal leina waduna akoy misam praja sing lami paring sat pa pau kirak pa yai haibasuni ala makha ta ba tongan maru yo pau sing lokhol akti gi marakta akoy miyam dagi mikup amatang kainan bi tanza adu lojage miyam punam pinebiu yam thuna hanjarake Wabiraganu Medilena pung kunmari chupna adongi yumda medical oxygen thinba lakpata natana installation tawwa yabagi khudong chaba pijari masita natana darkar laiba oxygen regulator amadi makhal khuding make oxygen mask na singba puraktuna miyamge mateng pangjari loinana anaba singamari leinaba makhal khuding makki medical equipment sing foldable bed suction machine regulator monitor nebulizer wheelchair amadi oximeter na chingba leiba amadi waiba yabagi khudong chaba pijari adom sunga sima call tawduna tanabiu aikhogi contact number 9205987988 amadi play store da changbiduna Medillion F download tabiu Miyang tabi ba singbo amukka na taram noksari. Ako makha talak pushdi koi yam nunglang ba thonok hai batai. Akoi Ukhul district ki koi Phungthada akoi layong khung da bale na amngang na hansi sandurok budagi sahi mai de yari ba angang ama yaroga miwe ni punsi pi khamna khre aduga hojik ani musu laikan na galai ni. Hojik wari film sida koi Manipur laingan akan ba miyang sang kan da layong mudu khangtu ga koi Manipur pumdu na sandurok ba yawi film lei bani na sida Manipur sarkar gi mai kai di athuba koi medical team gumba sangsin lagadi hena phagadra hai ba pham ni lai myam bi bo khalon se. Sadi koi lengak ta kai haibining bane lengak masi yam thunna akhoi expert and specialized oiba doctor mayam thadan ko mase thijendrabadi masin mu sandor pata di yam khudung chari manipur se pikro lepak ni hawanum sit khajik ta pungamani mungdul sandok pu jar yem khan ni yem china da je angak pa virus ama thok karino nari ba se karma makhan gi no highway se phabangam daba yauri adu china dagi amu south korea da kilometer lising ke no thap le du mun dabo south korea dabo adu same line da amu paisa lakna amu south korea da tore manamudana linga yam na thuna director khigi health and family welfare state ki as well as even rims te bo I request to ji rims ke director da
बहुत डॉक्टर थार करी लेना नो करमाइन तो मसे जॉइंट एफोर्ट तौदना यामना थूना तौदना खुनगी मियुई म्याम से मखा तान सीदे शोक्तब सीदे ममांगदा मसे याम थूना मसे जंगहन बियु दरकार लेरगा मसे कोई हेलीकॉप्टर भूपुदना अना एक लेरिबा मियुई सिंगसे लेखिदम अनिदुदी लेखिद्रे हेलीकॉप्टर नबो मोइगी मजी सिम्टोम खर फंगईबा यनखन यो पुंग अमनी मनुंदा दम लेखिदबनी हाइजरिबा ट्रीटमेंट में तमो फंगदन अखो एयर लिफ्टिंग तौदनबो पुबीरक्तन मसे याम थुन मसे जंगन बिबी दरकार लेगनी नतरि मसे अंगकपोदा अखो अवाबा फिल्म अम तारकनी हाइजरिबा अदो मखा तारकपसे कोई सिटीजनशिप एमएमए की मायोक्ता कोई लमदम सिगी नॉर्थ ईस्ट की मियाम सु बाकी तोंग फम के आम सु खोंजंग मियाम संजले अदो हौती भारत की होम मिनिस्टर अमित शाह नदी खोंजंग चंगसिन लकिसु चंगसिन जरो तौनिंग में तौरो ओपोजिशन द खोंजंग चंगसिन लसु सीएबीबी से कोई सुगन हंतु ओय है याम न चाउना हाइबा वफम अमा असि पाउसेस नि कोट तौनरिदो अमित शाह की वफम सिदी कमाई येंग यारे म होम मिनिस्टर न मसे याम लुफिबम तारे लोइन पार्लियामेंट अमदी राज्य सभा द नकन प्रमुख लोइन पास तौदना गवर्नमेंट ना मसे नोटिफाइड तौदना पास तौदना एक्ट ऑन नोटिफाइड तौदना थमग्रबसे असे मुक महदोक पाहेबसे मसेदी पालिब सरकार सिगी याम इकाई निगाई ने नंबर 1 नंबर 2 पालिब सरकार से कोक जाउदब सरकार से प्रूफ तौगनी अदिगी मसी यामना सोइबि याम तारकदगी पालिब सरकार से कदुविस अमु हंदोकदगी हाइबा वखन मोइस अम लेपि हबा अचुमगे तमक्ता कांग्रेस के मतम दे हाना तौरमने हौगलमने सी पॉलिटिसाइज से तौरे यामना होय चुम्मी मपांदे लाको मी खरना खोइगे लेबम चाबम द पाक्रब इंडिया सिगा खरदी मोइना पैसल लगनी खरदी खोइगे लमनुंग द खर खोइने तौगदम फम द मोइनि चंगसल लक अदि चुम्मी अदुबो पालिब सरकार सिना वॉइस ऑफ वोट द पार्लियामेंट द मेजॉरिटी द अति अति की मेंबर्स सिंह बहु जाउन सपोर्ट तौरे राज्य सभा दबो इवन पालिब सरकार से मिनोरिटी लेन लेनबो मयाम नो पालना सपोर्ट तौर कोटना पास तौदन कोना लेरगा हंदोक पाइसे इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अई तरफ तदि अदुगा opposition na kayam masibu koi agitation sit and protest kayam tawna tawgani mona tawninga tawrana hairi bese bharat sarkar su upai lakna tawninga tawro adum khoi da handoi hai bese masi khoi gi opposition gi je khudong chaba angak pa mo lork pasiga mo che tum chab na hoidi opposition je karin mas khang da bhai te phangabani na hai dan even khoi gi p chidambaran sab khoi ka mai mata angak pakki sama ko kauri haji cbi na kauri ma jail gi thore ed na mo kauri enforcement director na amon mo ko mun ka do ka loi hundu ka jail ka loi ka ho mo opposition khudong chaba moi machine mo ad mo shi tawgdam ne do bharat sarkar se handoi hai se mase amaram de dei jani as per the constitutions tana angak po act masi pass to mayam na don't accept to hajima hando hai bitar de masi tar to handok pam thokte haina khalli na tar de bharat sarkar se stand nam lobangam de le pak nine logane ai si gi mayak to sinate support sinate government of india ki stand si watane adum ta de thamjege ado akoi si su pass to kro matung akoi lamdam se su koi january gi tang ama de inner line permit system sa na ba hokre ado hoji akoi lamdam se inner line permit system sa na ba horok podi akoi state sing border sing haiba tai du akoi international border sing na ko akoi infan more lambi paring infan ji lambi paring da su koi ilp counter sing hang to kan da ilp su piba hogre hoji akoi infa akoi asang ma lon ri ba akoi infa gi jiri bam gi sida akoi ILP gi season ba hor podi akoi dangoi mamang da leramba akoi jiri amasum kasagi lo mi singa akoi tasal ma lang na bra bi ngang pawsi du phone ba yori hai di akoi changthok jusin gi lambi da akoi karbar to gi lambi da nusina na leramba mari sin akoi nakal ani mak ta akoi khara khak nungai na da ba ILP yaw du sang ba yawi hai ba da so na to ba adi che da bam lai se di akoi ji amasum kasani gi mak ta lei ba issue si ILP issue si ga mai yeng ba masi yam lubi issue ni sar lengang yam na thu na masi solution mo purak pai gi damakta hon view hai bi se ai ma sang chage yeng view akoi gi mi akoi pai pu na chahi tere khuta ko adi mamang de gi sandom mayam pu na muk le ba mi lak mari makhai whole assam sigam matam du manipur da leibi ja ta na manipur da mi nupa mayam sa hatok na tawna hingna ba chakhi da na assam da leidna hingak ba adugi mioi singdubu ngasi moi akoi ipai pu gi e mem le horibu singdubu moi bu akoi manipur da lakpa tanjate inner line permit che ai india gi संविधान gi against natte adi human consideration mi bu nungsina ba haibe se mori degina
तमु भाव चंगना म्यांमार गुम साथी ग्रम फम दबा अखोई भी चंगली गाड़ी भाव पूदर चंगली जेरी घाट जेरी बाम हाईवे से मिनट अमरगी लंबी खक्तने मसे नुंसी चानन लेरकपा अदुमत कोई सगई ngakta कोई मी ngakta ne कोई इचाई सु मैम होंग रग आदिगी स अमु लाइबा असुगुम बो इनरलाइन परमिट लो दबु जाते लुहोंबगी मी भो कोई इनरलाइन परमिट लो दबु जारदे हाइरकपा मचा थाजगरगा मिनिट मंगाई लंबी दु लाप इनरलाइन परमिट लो कोट ना हाइबे मसे यावनबा मणिपुर सरकार थूल मसे कने तबु मसे संगदुक पियु इंडिजिनस इनहिबिटेंट नंबर डेफिनेशन पिबियु अदोंगी पावर द अखोईगी आर्टिकल द 22 द पावर टू रिलैक्स एन इंडिया आईएलपी थंबीर विद तौदना नत्र जिरी दले यामना नुंगाई तब यामना खुदोंग थिबे यामना थोय नकन पुनम तो लोन मांगदुरबनी मसन आईएलपी तो अखोई जेकनबा अखोईगी असम ग जेकनबा तारबदी मणिपुर हिंगब सुंगम ngमोय भाप तबियु मणिपुर दगसे नुंगाले खुदोंग अखोई थाव लौर दुरबा चेंग लौर दुरबा इंजांग नपी लौर दुरबा nga लौर दुरबा अखोई जोत लौर दुरबा अखोईगी सिमेंट लौर दुरबा से अखोइने थिंगीबा मियोय सिंगदु लंबी दनि लाकदरिबा ngasi kasar du mayam amukam meitei ge against amukam अखोगी धरना तौदन लंबी थिंगना ngasi नुंसिना चेंग वाले ड्राइवर सिंग द बोनी चेंग पीरी इंजांग न पीरी ट्रक चनी चहुम ड्राइवर मैम लाइन तौदन kasar द मेतei मैम मफम द फाउड चले कयम नुंसि चनरना कोई अखोई हिंगबसिबु पोंकाई करे पोंतुम तुमे जंगबिउ 2014 द नि चीम गुदम आइना मिजोराम गवर्नमेंट गी चीम ते जेमुसि नोटिफिकेशन 2014 दने मकोइन हाइरी आईएलपी सु कर माइन तौगनि अनमोन अमेंडमेंट तौरी 1873 गी सिगी ईबीआर एक्ट सिगा कयम मकोक लेगमन मिजोराम गवर्नमेंट अखोइ सकतंग नि मोहिदि तमजसिबा मकोइन हाइरी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से शेमबगी हेक अदुगी चेहिगी ममांगदगी लेरकपा मिजो पुनमक इंडिया की एनीवेयर द मोइन सेटल तरमबो चेहि मंगा सेटल तरमबा मिजोराम द लाकपदा मोइस कोई इंडिजिनियस इनहिबिटेंट ओइन लौगनी मिजो इंडिया की एनीवेयर द चेहि मंगा मोइन सेटल तरमबा अदुई मिजो द मिजोराम द लाकपदे इंडिया मिजोराम की इंडिजिनियस इनहिबिटेंट ओइन लौगनी मतम द लुसाई हिल कौरमी डिस्ट्रिक्ट म असंगे ngasi कोई मिजोराम को बोले पाक से कोई मोइ वेलकम तौडी अदु त नतना 1950 की 26 जनवरी की ममांग लेरंबा नेपाली खंगदे बंगाली खंगदे बिहारी खंगदे मिजोराम द लेहु लेरंबा सिंगदगी मखोई मसामक मोहिन पोम मचा मसुसु 26 जनवरी 1950 की ममांग द लेरंबा सिंगदुसु मखोइसु परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मोइ चखन लेहनगनी हाइदन सिगी ऑर्डर सिगा लेंगा पोमते यंबिउ करिगुंबा सी चेसे पांबी रगा कोई मिजोराम ग कोई द मोइगी इनलाइन परमिट की मोइ वेबसाइट चप्यु सी चेसे ए थमजरी अदु द कोइ लेंगाकना केदोगी खोइबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नोम हाइबीगे अखोई एयर सर्विस डिमापुर का इम्फाल का स्टेट अनि नेबरिंग स्टेट और म्यांमार का कंट्री का लेमिनबई तमक यामना मसे को नुसिनबगी एयर सर्विस याम चौखल के कोकने नागालैंड का कोई फजन को लेमिने तो जादे नागालैंड मेते अयामबा मोइन गवर्नमेंट नुंसिबीदन हाइबताई एजेंसी ना हाइबताई मोहिन लेजब मणिपुर चखिब मियोई सिंग ट्राइबल खंगदे मणिपुरी खंगदे इनरलाइन परमिट से फन याम कोंग धोक पीरे सरकार ज्ञान तबिउ चलगम तनी यंबिउने चुममग लालग अइबु थाना द पुसलगा अइबु कन्फाइन तन अइबु लॉकअप त थंबिउ लांद्रगा गवर्नमेंट की तरफ थे वही हम तदी सीएसओ अखोइ द थैंक यू वही द चुम्बी चुम हाइबिउ ने सरकार अदुनो यामन थुने मसे कने तोबिउ मसे कसार दे लीब मणिपुरी त एलोन नते मयाम मपान दे ली पुन मसन कारबार तोबु लाक अखोइ ये कानब फंगदब मोइ से कानब फंगद से पुंगुत से पुंगता तांगे पुंग मांगे अदि अखोइ मोहि ग असंग याम थिन जेकन बाहि से अखोइ गी ईगा अखोइ ग थांग पाइन बै भाप त लाइने मसीम दि 2014 मिजोराम गेजेस समतर यमबिउ इफ पॉसिबल मसे याम न थुन मसे सॉल्व तोबिनबा अमदि मसे डिफाइन तोबिन कंसीडरेशन तोबिउ हाइबगी वा सिमता आई लेंगा आई हंग चेक मखा तारक कोई जेनिम्स कोई अंदर कोई असिस्टेंट पोकेनो कोई प्रोफेसर सिंह लौबगी थबक लौनबो होनर फुम मतम कोई हाइब यानिंग द फुंगबो मखि मसनी मक यानिंग द फुंगबो मसुलाई अदुना ngasi मास कैजुअल लिप लौबो होरगनी हाइबा मफम सु पाउसे द फोंगी कोई लमजिंग टाइम्स द हजि कोई माना फुगिबा पाउसे कोई
assistant professor sing low recruitment sida khoi director na khoi kino yam chin interest low leire adu moi hana gi moi hana ka khalak pa ya ba sing tongan ba mayam su khoi kang thok tu khoi la promotion le jaga du kang thok pe long lo wi phem lak pa sida lai ba hana dei ga mu jaring da phung drop pani sida khoi ana laing sing ma da khoi mass schedule lip ko sin ji ba ta ga di khoi parja sing yam awa ma yok na ga dra ji mamang su theng na gi mayam da leire ado wa phom su di khoi lengak na kai mieng se ga ningge ma su moi khong sa sin ga do ba mu su jim ki director ni mak na magi mai kai di han thok jin tong na 간다 거기 아나 랭거디 구동자 법 방은 먹이 아빠무디 미야면 되는데 어디게 담이니 영뷰 medical college or hospital 하이버시 아무름디 하직 어코이 미모 오이나 아나예 하이버시디 어코이 분시다 농원에 누이타우스 탱나던 달라이버니 제님스 아무 레이바 सरकार की मणिपुर सरकार की जेनिम्स अमल लिजा कोई यम पोंग जेनिंगाई ने डायरेक्टर भीमो साहब मामा साहब यामना यामना कोई की थबक यम होने मियो यमा अइने पंजाब जाबा से एग्जांपल कैंसर की डॉक्टर मग हेमाटोलॉजी की अमल लेदी इरोम की डॉक्टर अनिल है नहानी मान मयाम पुन समन एंटरटेन तोबसे जेनिम्स द लेदीबा असुम स्पेशलाइज्ड ओइबा डॉक्टर लाइक कोई इरोम की अनिल बॉम्बे दे खंगदी एपोलो दे खंगदे डायग्नोस तोरिबदो माइ सिगल आगा अमु आदो नि तोबु यागनी हाना माने मिनिमम कॉस्ट प्राइस तोरी जेनिम्स तगे असुम डॉक्टर गुम्बा कया मुरुम जेनिम्स सु लेरी दो अदुनो जेनिम्स के डायरेक्टर साहब त कुन हंगचरी लेंगाक त कुन हंगचरी मरमदी जेनिम्स सर्विस मणिपुर गवर्नमेंट की माके कमांड एंड कंट्रोल मखा द लेबनी यामन मरु ओइबनी जेनिम्स त नोम थिंगबा रिम्स त नोम थिंगबा हेबसे लेपाक अखोई की प्रजा में अखोई की यामन खुदोंग थीबा लेबक थीबा ओइगनी डायरेक्टर साहब न कड़ी तौर फगनी चेक एंड बैलेंस द करमनि चुमी चुमदी हाइबा मयाम तंग थुन फमिनरगा सोइदनबदि होने बिरमगनी एमएससु रंगमनी डॉक्टर जितेंद्र खोई तोबरंगमनी डायरेक्टर भीमो खोई साहब खोई तोबरंगमनी अदुबु मसी याम नखोई मेरिक पेन मेजाबो ओइद्रिंगदा मणिपुर सरकार लेंगा किसु कोई हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोई ऑनरेबल मिनिस्टर मार्क्स मसामुक्स यावना चंगना यारिम थुन मसोल्यूशन बिद्रबती प्रजा मेम द खोइदे याम अकाई याम लाकनी मरमदी अति प्राइवेट हॉस्पिटल चटपतन जाद सेन संगक पर चंगबनीना अदिगी याम अवाना लेत लेर मयम की तमक्तदी ड्रीम्स एंड जेनिम्स हाइबिस अकुगी तमक्तदी ईश्वर के चप माना रो जाने मरमदन कनाय बहु चुम्मी करमानी एडजस्ट तो बुजा बाहिसे याम थुन मसे सॉल्व तो बियु लेंगा अमदी अखोई डायरेक्टर की अमदी मोइगी एडमिनिस्ट्रेटिव त लेरिबा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेरि पुनु फमिनरगा सॉल्व तो बियु हाइबे समतंदी अखोई प्रजा की तरफ ती मसमदर ए हंगचगे ओ मतम जुलो सलक्रि जाबो इबोने am tentak na khoi rimthang ne Myanmar am su India ani gi mari si hena phagalak pra haibaduni akhoi Myanmar da khoi phajaluba khoi masa akhoi India masa ani akhoi ngarang se Myanmar authority na khoi India gi authority da khoi more of the sinara khre ado akhoi India da gi su फाव मैम अखोई मोयरोम अखोई म्यांमार सिनबी थोक लेप चथरी मांगदी म्यांमार जेंद लेबसी हम तमथीबा अमथिन ओट नेबगुंबगी वरी मैम अखोई ताखेब लेरे अदो वरी फिल्म संदे अखोई लेबाक अनि खर खक्ति मरी हेन फगलरबा हाइबो हमनुनी अदो सेदिक लेबाक अनि मसिद कहे नि बिबिया याम चुम जाने मसिमंग नखोइने अखोइने पामजबसे अदु ओरबदी नागालैंड का सु अखोइना मु फजन केंत अखोइ याम नक्सनबा थमोइ अखोइ चानन नुंसिनबा से असम गदि को थादो पुसि यादर मैन मन यंबिउ खनि यंबिउ अदुम तपि द याम न चुम जाने याम न सथिग्र मफम याम सथिग्र लो हेबिस लेर तो लेपाक नि अदि मफम नंगसी अखोइ बि मोइन खुदोंग चाबा सुम पिरि सिंगचे अखोइ सु अखोइ नंगंबा मोइदा सेवा खर तोबते लाइक सीजे हॉस्पिटल के डॉक्टर केएच पलिन माने डॉक्टर मैम का पूरगा कोई नर्सेस मैम का पूरगा मैम चरगा माने क्लिप ऑपरेशन तोबा कड़ी तोबा खोप मैम पुनु से चा केरम चल माने मंडली चपमा कलवा चप मफम चत तोब खोते मैम मरसम हराउडे अदि ngana nan तमत द अमुक म्यांमार दी लागतना अकोई इंटरनेशनल के अकोई हार्ट स्पेशलिस्ट की अकोई हार्ट ट्रांसप्लांट तोबगे हार्ट ऑपरेशन तोबगे ngana nan त म्यांमार दी लागन तोगे थाईलैंड द लुपा लागतरा निपान लोगने है अदुगी कनसिजो हॉस्पिटल लपदा लागतरु खत चंगे कयाम हराउन मोहिनी चकी असुमाइन मोहिगी मिसु लागप तंजादा
खर रिलैक्सेशन हाइबर थति म्यांमार दे लाइगा अखोइ से थबक तौगुनी हाइबदि चाय मनुंग चा लेररोय अदु अखोइ दि तमजगनि ने लाइबा मोइन लक्षण रहिबा खोलिबा से मसक कुनो यामना फजन अखोइना दुब बर्ती थार अखोइ मोइबा क्वेश्चन गदबनी अदुगी मोइना अखोइगी फारि मी का थादो पिर खोलु तो इट इज समथिंग अनइमेजिनेबल अंडमान निकोबार मतम ममद अने चचरुबा निरक अहम चटप तंजाद अंडमान निकोबार अंगप म्यांमार की मी मैम लापसिंग nga फाब लापसिंग मनोन चुथोकते अदकनु सुथोकते मोइदे थंबिरिबे फिबम मैम दो उबदा यामना नुवाइतगुम तौई अखोइ चाउग्रबगि इसिंगे कोहादों तौरगा दि मनाक्त थंबगा मोइदे दम लुपगा लेबगा दम चाक चारगा दम लुप लेबगा दु यामना खुदों चादन लेहुगुम तो रिपोर्ट ब्लेयर द अदु हजिक तौरैबा अखोइगे यामना फजब डिप्लोमेटिक हाई रिलेशंस तौरैबा ang sang su ne ka tawriba ki ne ka tawriba adi Mr Modi ne ka tawriba government to government hai bise masi yam na aphaba ja asi su hen na akhoi na ngamba moi de saba tawsi moi na ngamba akhoi bisu yengchen manam de khoi thangnaba leipak ni thangnaba country ni masi mari phajana leitaba sunga ya de adu akhoi tamukta di yam na kani maram di akhoi di moi akhoi ga haipet manaba akhoi misu moi de leiba moi misu सिगल सेटल तो बखर लेगे है दिक्क अखोई दि थोदो खन कोई जंग बम थोई हाइ बे सम तंग थम सी याम नवाजै ngasi अखोई टॉम टीवी मॉर्निंग टॉक ता अखोई मरु अखोई ngasi पाउ से सिंग खनर खनबदा अखोई असे मतम क्या काय थोपे योइ बिद अखोई पाउ मुसम थाग च फोंदोक चले मियंग ताबिब सिंग ngasi योरेदि अखोई टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की मॉर्निंग टॉक रेजिंग द वॉइस अखोई मियाम दि काइनर बि तंजा द लोजगे इपुम खिदि मसु पिनबिस